Din hija l-poddella numru 476 fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. Fil-poddella tal-lum se nisimgħu mingħand kapitlu 13 Shiny Kassar kif ukoll Clifford Borge. U llum nibdew bil-Prikkuni. Fit-triq lejn l-imġar ġbar nistħajlu duħan minna ġejjeġ imkebsata u xurlat ġbar abjad libbis l-asfalt dajjef twalijiet li minar bliolin kmandaw it-triq ġbar wednek trid tiftaħ biex tara mil-wiet rġajt smaj leku tarmi jisparaw fuq id-dar li bħal da żmien passi ħsibt li ġbar kien ser jagħtihom nifs mill-qilla tal-porfli li kilbet kaċċatur f'dat temp ma setax ħlif tbatti iżda u xejn mu se jidħol bejn in-namrat u n-namrat ġbar xi kultant toddilna lura ftit seħer minn dak li ġorna lura lejn jien il-ħolm ħali ta' żożija fl-ewwel fjum it-tfal sakrana tal-illadda għandhom inġabru għasħana mil-wiet rġajt smajt leku tarmi jisparaw fuq id-dar li bħal da żmien passi ħsibt li ġbar kien ser jagħtihom nifs mill-qilla tal-porfli li kilbet kaċċatur f'dat temp ma setax ħlif tbatti iżda u xejn mu se jidħol bejn in-namrat u n-namrat
ġira l-grupp Brickuni li jisima ċpart laqana għal-poddator f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sand. Id-dettalji bħal dejjem għal dak kollu li għandim ħejja li jkun fil-poddata tal-lum u anka il-poddati l-oħra kollha f'din is-sensiela, apart dejjem permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Illum għandna poddata mimlija materjal ġdid wara li fl-aħħar poddata wasalnilkom anka l-għażliet tagħkom għal dawk li kienu disco recordings oħra li ħarġu matul l-2016. Imma allura la aktar materjal ġdid ma jistax jonqos li għandna wkoll hip hop bil-Malti u għal hip hop bil-Malti din id-darba xi ħaġa ġdida minn kapitlu 13 din jisimha Kienet ħolma. Mela darba kien hemm żagħżugħ daħal fil-klassi wara l-lejli jikwi. Waqt li moħħu beda jewden isimgħu x'ġara. Jien bonur li nisvela, paċi għatma nistanġiblek f'qalbek għalix jien minix Nelson Mandela u m'għandix naqsam mebda tip ta' nies bebda kawtela għalix kontu għadni naf li b'kelma l-Malta nixxela Anka minn għawder sibna qlub ta' vera dik l-atmosfera dak li sib għaddej minn moħħi dritt fl-spina għaddit dexa palma kienet l-ewwel darba li tħalt fi-xena għatma kont nispera imma sar istorja vera u spajton if triq noħlom dil-ħolma kull-jum hawnhekk trid timxi b'moħħok qalbek fejn tliftu l-unur issa li baqa' miexi dritt iħares biss il-qudiem jekk inti tixtieq twaqfu minn tixtieq twaqqafni bil-kliem anka li kelli mut inqum għalik minn tebuk biex infakrek din id-dinja illi jinti misluk anzi taf li ġejna b'xejn in-nies ma sarux bil-flus naf li xorta ma trix temmen nawguralek qas nibża biss li din ħolma ma nixtiex li nerġa' nqum jekk inti tixtieq iżżommna konċert illi tiflaħ tqum għaliex ma tħassrux bomma Klim li jaħraq lek futur Issa taf mini jomna Bek naqra lek moħħok żgur Flashback lura fuq il-bank tal-iskola Diskoħra lesta imma naf li ta' swaba saru li vjola Iċ-ċirkolazzjoni li qiegħda tgħix ġo din joħra Ġej premjat dan is-silenzju illi jgħix biss ġo l-oqbra Għaliex jinxa ma' mixewla f'nofs il-glans id-dawl Erġa' ġibt il-fejdi f'Malta ismi mhuwiex San Pawl Naf minix qaddis u qatt ma xtaqt inkun Malli tbaxxi jkunu sħabek stess jitfawlek kanun Ma trid tafdal il-ħadd ta' xaf li jiddispjaċik L-imħabba m'għadix familja ħax għall-flus tbarrik fejnhom sħabek kolla telqu isma' minni ħallik Min għalik għandek armata spiċċajt waħdek ħabib Ħana raw kemm minn soldat waħdek għabdan it-tifrik trid jew ma tridx ikollok tiġġieled qum u erfa' salib x'għamel ħaddieħor ħallik ikolli nikkonvinċik jekk tipprova tħammeġ ismi jinta l-omrok marik fimt? Nibża biss li din ħolma ma nixtiex li nerġa' nqum jekk inti tixtieq iżżommna konċert illi tiflaħ tqum għaliex ma tħassrux bomma Klim li jaħraq lek futur issa taf mini jomna Bek naqra lek moħħok żgur Ġejna lura mill-bot il-fatt li sibna l-iskop li sirna nafu l-mintħob Jekk ħatiftaħ dak ir-radju biss iftaħlu bil-mod Għax jekk tiftaħlu żejjed taf li nqajjimlek terremot jien devot Ta' klim li joħroġ dal-istil jien inqim Elaborat iktar minn ħaġar qim fimt niġbin Ikkonsidrat bħal-pistola f'idejn marin Tista' tiġri kemm trid biss ħatmut jien miskin Imma qatt ma fimt il-għala l-injoranza tirrenja U kważi ċertu kollha ħadd ma jidħol il-ġenna Naf il-qrum mhux sagru daqs il-bib li kellna Tista' ġibli il-perit li dil-pjanta penġa Imma stenna kif tista' tpenġi taħt l-effett ċert li qed f'batti back fuq dis-set jafalek Jekk tistaqsini fejn tweliet mentalment razzet Tgħidx li inti perfett meta lanqas biss tista' tara dublet Nibża biss li din ħolma ma nixtiex li nerġa' nqum jekk inti tixtieq iżżommna konċert illi tiflaħ tqum għaliex ma tħassrux bomma Klim li jaħraq lek futur issa taf mini jomna Bek naqra lek moħħok żgur Naf li kienet ħolma Insomma ġejna Merħba Kienet ħolma Għadek fis-sakra minn hemm baħnan. Kienet ħolma mek mela minn il-kapitlu 13 il-ġdida tal-hip hop bil-Malti.
U xena tal-hip hop bil-Malti fil-verità hija għanja mhux ħażin u minn żmien għal żmien għalkemm dejjem qiegħed jidħol aktar l-użu tal-Malti fix-xena tal-hip hop f'pajjiżna, imma li hemm żgur huwa li minn żmien għal żmien ikun hemm min anke jitħajjer illi jipprova anke jirrapja bl-Ingliż. U jkolli ngħid illi stennejta issa wara diversi siltiet illi ħarġet matul is-sena li għaddiet Shiley Kassar, issa anke għandna waħda bl-Ingliż mingħand Shiley ġdeda tagħha jisimha Rise. Don't let them break you. Don't let them break you. Best music. Who you are, they're trying to get to you and trying to make you fall. It's okay to cry, just don't let them break you. Don't let them break. It's okay to cry, but yo, be open-minded. You should put a smile, yeah, it ain't double-sided. But the moment you try it, even though inside you're crying, you ain't showing them beasts that you afraid of dying. My gosh, shut the hell up, baby, please focus, pay attention. Stop planning your revenge that I didn't have to mention. Your mind is super closed, you have to open up. Instead of falling down, you should try and man it up. Why you cry for who you are? They're trying to get to you and trying to make you fall. It's okay to cry, just don't let them break you. Don't let them break. Why you cry for who you are? They're trying to get to you and trying to make you fall. It's okay to cry, just don't let them break you. Don't let them break. Your heart is filled with pain, just let it go. If you in need of something, you should come and let me know. Look at the bright side, God's looking from above. If he ain't judging you, then you are perfectly enough. Nothing to be ashamed of, you're good the way you are. Perfection lies within your soul, is that you're going far. Yeah, everyone just loves you, forget the enemies. Remember what you've got and forget the jealousy. Why you cry for who you are? They're trying to get to you and trying to make you fall. It's okay to cry, just don't let them break you. Don't let them break. Why you cry for who you are? They're trying to get to you and trying to make you fall. It's okay to cry, just don't let them break you. Don't let them break. In life feel recklessly, I want something better than ecstasy. I wanna feel like I'm mentally accused of taking those pills endlessly. Things that I wanna do, things that I wanna be. Taking my choice and all my truth is destiny, babe. You don't understand, it's falling, tired, waking and falling right back again. It just don't seem right. Some things are just so wrong. We're all alone here in this world, don't know where we belong. We're part of all these things, we've been lost and crushed. After we're trying to be ourselves, we always getting judged. Don't let them break you. Don't
Veġita Shiley hemmhekk u Rise. U għan forsi kun tajb ukoll l-infakarkom żewġ affarijiet oħra l-infakarkom f'kull edizzjoni tal-poddata ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sand. L-ewwel ħaġa hija li permezz ta' dik il-website li semmejtilkom l-ewwel jiġifieri tonysand.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi jien biex dejjem nisma' minn għandkom semmija u segwaċi ta' din is-sensiela ta' poddati tistgħu issibuni wkoll permezz tal-Facebook jew it-Twitter jew l-Instagram jew l-YouTube insomma bħalma dejjem ngħid faċli ferm illi sebuni u anka mod partikolari tagħmlu kuntatt miegħi kif qed nitlobkom. Illi tagħmlu janka jekk m'għandkom xejn partikolari xtajdu li forsi ton kif inti kollox sew u biex nisma' minn għandkom tassew. Il-ħaġa l-oħra kienet il-infakarkom kol fil-rabta li għanna mal-Malta Music Memory Project li sabuħ fuq m3p.com.mt binant il-Multimedia Memory Preservation. Dan huwa proġett li aħnilna norbtu miegħu issa l-diversi snin u fih niprofaw nżommu l-memorji ta' dak li għaddej biex meta il-preżent isir il-passat, jiġifieri fil-futur, ikun hemm ta' xi ħaġa li forsi nistgħu nibqgħu niftakru. Imma ħalli nieqaf mill-paroli tiegħi u ngħaddi għall-aħħar silta li għandi mħejji għalikom illum hija mingħand Clifford Borge hawnhekk bil-vuċijiet ta' Elizabeth u Janice Borge. Din hija s-silta Worth Waiting. Somehow, somewhere
Bil-mużika ta' Clifford Borgemek flimkien mal-vuċijiet ta' Elizabeth u Janice Borge, bil-Worth Waiting, ġejna f'tmiem tal-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Jiena ma fadalli xejn, veru ma fadalli xejn, li fakkarkom il-dettalji u l-kuntat bħal dejjem huma permezz ta' tonysant.com u sa' nerġgħu ta' darb'oħra minn qalbi. Nawguralkom is-saħħa.